Мы продолжаем уроки хакасского языка и теперь будем учиться считать. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000. 1000, 1000, 1000, 10 тысяч, 1000, 100 тысяч, 100,000, 11, 11, 12, 12, 13, 11, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20, 101, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 106, 109, 109, 110. 110, 110, 110, 220, 220, 330, 380, 440, 440, 550, 550, 660, 600, 770, 600, 700, 880, 700, 990, 900, 1000. 1000, Сега насчитаем до 10. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10, А теперь десятками до 100. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100, А теперь с сотнями до 1000. 500, 500, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 600, 900, 900, 1000. 1000,